Manang Biyada! Hello kagayam at timanan tigayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras iti tunggal maysak. Kumusta kayo manan? Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo drama ita kat manipod ka ni Kabsat Masa. Sana po nanagan. Ngam sakbay ti amin makablawa mapay da Milka Fajardo dita Bagabag Nueva Vizcaya. Glenda Natividad dita Nueva Ecija. Ken Imelda Velasquez dita Riyadh, Saudi Arabia. Kasi man di ko na ni Kabsat Masa, dear man ng biyanang, may sa ako na senior citizen. Kaya't iti nabaluak, inalanak, ti kakayso ng anak ko iti balayda, tamasyan kanyak ngag may sa iti kalkalapaw mi iti daydi asawak. At daydi nagbali na katulong daket masurunak launay. Kaya't na niya ti pakasurunak, isutinak isalaysay. Ben lakay, mangrugi akon nga trabaho inton umay alawas. Nakasaritam ka din ni nanang, nga isupay laang ti mga awir iti anak ta. Wen, ngam kasladyak maitalag tanak ta kininanang. Amangan numabaybayan na ni Balong. Ha? Amo matan ti style ni nanang. Awan anusan na iti ubing. Nupagaw awiren ta. Kanayon na ama iturugan ti awir na. Kat, kasano nga rod? Asino nga iti pagbalinan ta ayaya ti anak ta? Saan mat ngamin ama panawan ni nanang ko ni tatang, tamasaksakit ti amak. Agsapol talang ni tagbalin ayaya ti anak ta, abi. Kabutbutang samot ti mga ala iti saan ta nga am mo. Adda irik-rekomenda idi tay kasensin ko. Kabsat kano ti baba unanda. Nasisingpot da kano agkakabsat. Ay kat mayat nga rod ano kasta? Di namot siguro basta irekomenda day jay. No saan anasingpot, bakit? Nay, kitain nyo ti alalaan nyo akatulong yo ah. Tamangan no agtatakaw. Wano saan? Amangan no napintas kan ubeng. Amangan no gargaryan na ka, Ben. Am-am mo dya katrabaho ti alaan may nanang. Nasingpot ka no. Nga ta, amangan no agin sisingpot mat. Ay narigatan. Ado ti mang limlimo itan apanawan. Kunam no nasingpot, ngam saan gayam. Di damot siguro irekomenda day jay no saan anasingpot, nanang. Jak kayat ti sarampiang kanchis mo sa ababaw nun. Iso akitain nyo basit, Ben? O nanang, di kayo matanagan. Siyak ti makamaw. Ay niya ako lordeta in cutex mo, abi. Jak man amo no anya akulay da ito eh. Kasla naglaok mo't agray kan violet. Mayat mat, saan na makasisirap? Makauma mo't ti red a cutex. Ay kasla kayat kumot ti kasta akulay ah. Kat agpa-cutex kayo iti kastoy ananang. Ay wan man tanay, umat at idugmanon dagito'y kukok. Kan pasukatak to'y cutex ko. Ay, nauma akon iti red. Ay, dayta kulay ti buok mo nga ay. Anya dayta, ash blonde ka numot nanang. Ay, kayat kumatlaang dayta abi. Mangpapudaw, kan mangpaubing. Agpakulurak man mo iti kasta. Ay, katuan ananang. Nanang, iso ni Kikay. Ti agbalin ayayan ni Balong. Ha? Naimbag nga oras yun, nana. Balasang ka, no? Balasa nga kidi namin sa nakalman, nana. Oy, seryoso ak ngagdamdamag. Sanak amakirin rin nabakan ka. Katwan mat, nana. Tay di kalman la sinong batak jagar aram kanyak. Isong adan boyfriend ko. Balasang kalata tadi ka pa'y mo't nakikalay sa piloso po. Ha? Ala, gusto dito nanang. Damo yung pala tinagamam mo. Nung kasla di kay mo't agkaalaan. No siyak nasing petak manong. Awang problema kanyak. Man nakaawat akpay Sapay kumaata saan ka lang agin sisingpot, Kikay. Apay, di yung kayat ni Kikay nga agbalin akadwa dito'y balay nanang? Nadagsan tirik na kunkwan. Kasla saan ang mapagtalkan. Tapay mo. Madlaw mo't anasingpot. Kan napartak ti gargaraw na. Tsak kursunada. Madlaw nga dam ampang na. Kita umot jay style na Nakamanicure, pedicure, kan di alahas. Di kolor pa'y tibok na. Kan madlaw a pinapuskol na jay kiday na. Kan jay kurimatmat na. Pinanayunan na. Kan naka-make up pa'y. Nagdadakkel pa'y jay aritos na. Kadbayaan nyo Kasta nga rod ti kayat na.
Adda kat katulong akastan. Nakasusosyal. Di yun pakibiyangan day tananang. Tasaan mo't aparit day takit. Nakairwaman na siguro ti kastaa. Iso adi yun pakibiyangan day ta. Tinapatag. Aramidon na, di trabaho na. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umayak ban? Nay, sumrag ka abalayan tunyo. At dadaabi abalayan. Ay awan, napanda nagtrabaho nga agasawa. Ay, ano kasta ng rugeng nagtrabaho na abe? Wana balayan. Nana, manutilo utok ngayon na poy. Ay kat makaamu ka. Amin mo't lakit din, damagam kanyak mo. Ay, sige nga Rod. Sorry, Nana. Ah, abalayan. Sino day dyan? Kanakam? Ay, awan lat ka anakak nga ampang abalayan. Ha? Sino nga ron day dyan? Yaya ti apo ko ta. Nangalada iti yaya ni Balong, tagtrabaho kat nga ruden ni Abe. Di nan masango ti mga sikaso iti anak da. Maasyan damot kanya, tabaketak ka naon. Nakapsuta kon nga agaw awer. Kastaya. Mangan kanton dito'y abalayan, tapaglutwak ni Kikay iti naimas asidaan tayo. Ay katuwa na. Tapangururayak ni abe. Tada ibagakin ko na, abalayan. Nakaluto kan, Kikay. Wen Nana. Agaw ka nga ruden tamangan tayon. Ngamin ka man pa'y sukatan tabadom. Kas kalamang gargari iti kasta abadom. Ni, apay, anyat da kasi tibadok mayamay. Agbado ka iti nalawlaw. Saan akas taafited? Makitan ti sukog tapamagim. Kasto yung artista ito abado. Kan saan na ka na iruam nga agbado itinalawlaw, Nana. No adda bisita, yad addam mo ti agbadbado iti kasta. Apay, agpapaaram ka kin ni abalayan ko. Ala ni Nana. Tila ibagbaga na mo. Saan mo't Di ka naglibak. Pati jay lakay akaruba. Madlaw ngagpapapansin ka. Saan mo't Nana? Alakit din, inka agsukatan. Agpantalon ka man. Saan akas taafited lang aruden tabadom. Nakashort pan ka pa'y. Nagalas akit kitaan. Imbes ang mga ala kayo iti babaunan niyaw. Apay nun nila ang abalayan ti pagaw-awiran niyaw. Ta isupay ti panangdan niyaw. Ay natatang, di mi maitalik ni Balongkin ni Nanang. Takas laawan pakibiyangan na iti apo ko na nukwa. Kasurun nan tupay no naariwawan ni Balong. Kano agsangit, kapungtot na. Gamot lang amin sarmeng tig-iggaman na. Awan lakit agsarmeng. Jay kiday na tisang kakuting-ting na. Kandagi jay kukuko na. Adda ngamin mama at jay abalayan nyo, tatang. Imbes ang makitinulong kada kayo. Ta makipagnanaidla kada kayo. Ngam saan ta padagsensama dito. Ala, baybayan yun, tatang. Uray ko mano pensyonada. Tapno makatulong mo't iti magastos. Ngam ultimon samat lipstick kan pulbos na. Kat dumawat pala iti anak na. Kat anya pa'y ngay. Wun sapay nagastos ti pagpapintas. Kanayon ti pa-facial na. Ibaga medya asawam tadi na is-spoil dan dya inana. Amo na daytan, tatang. Iso na laang tano saan na ang mapagbigyan ni Nanang agpupudot. Anyan? Napuskol nga rod ma, ti panagrup-rupa na Ala, baybay amon, tatang. Ta ang mga noad da makangag kada kayo. Nana, balasang pa'y jibabaunan niyaw. Apay ay Nardo. Ata no balasang ka, umay ko arman. Addan nobyo na. Gan apay aya anagadu kayo amang damdamag no balasang pay dayjay. Kat saan mo't anapintas. Napintas na. Nagsiksipay. Tanaka mama at mag. At dala ijay balay ngam nakaalahas. Uray, tabagbagay na nana. Sayang. Kunak na balasang pay. Taumay ko kumaarman. Awanon, addan nobyo na. Asawaan da pay kat sigurun iti mabiit. Anyamot day tanga style mo, Kikay. Adda ka dito'y balay. Ngam nagado aburluloy tabagim. Nairuama kun iti kastoy, Nana. Sana kami na komportable na katadag itoy. Uray ko manutunay dagita.
Ay, una. 295, nana. Ang antoy na duma, inta dagiti nagbalin nga amo, kiti kalabas. Intadawan no tinakaw mo. Hoy, saan mo't Sana mga agtatakaw. Tuy rilok, inta jay maestra nga amo kiday. Tuy pulseras ko, inta jay nanang na. Tuy kwintas kanaritos ko, inta jay nurse nga amo kiday. Kan tuy singsing ko, inta jay pensyonada bakit nga amo kiday. Kan dagito na dumaburluloy ko, sag 295. Kantabuok mo, makasisirap. Nakaranranyag. Pakulay muntuman itinangisit tabuok mo. Diyak kayat nana. Mas romanyag nga mintirupak no kasto iti kolor ti buok ko. Kaslamot si kati amon iti kasta nga itsuraem. Apay, asino ti amo ka data? Siyak wano si ka. Da kayo nana. No siyak, proud ak ngagbalin na katulong. Kanapay bawal ayamot agsuot iti kakasto iti may sa katulong. Sa amot. Basta diyak kaya ti style mo kikay. Kita umot basit tane. Maartapan pa yan ni Abi amanugang ko. Nasusosyal kamutan ngam iso. Kat iso ti amom. Da kami ti amom. Ngam napurpurma kamutan ngam da kami. Iso akita basit aki kay. Nanang, kuyugan nyo man ni Kikay amapan makitsenda. Tapno da kadwana. Katun ita ka din. O nanang, Sige nga ron tayo nakagpulas. Nakarubata ko, Manong Ben. Mapana ko ni si Palengkay? urayo mo ni nanang takadoon na ka. Agpulas labit. Kasta tilangam amapan makitsenda kikay. Anyamot daytan, nakakalugong kapay iti payabyab. Nagpudo nga rin mo ijay ruwar nana. Naka-shades kapay. Palingke jay papananta saan a beach. Ala, inkay kat agpulas nanang. Tamapan kayon. Aldawan. Oy, kumare Masa, kumusta ka? Ni, si kamot gayam day tapilang. Nagawid kamot gayaman manipod abroad. Ay, wen, umayak mo tagbakasyon, amare. Ay, nana, inamampay kumatang itimay si Ijay. Kansa ba? Sige. Ne, asino jay kadwam nga ay Mare Masa. Bus mo ka de? Amom? Amo asaha wumot mare. Katulong mi day chay. Ay, sorry, Mare. Kunak ano iso ti amom. Ta napimpintas mo't kan nasusosyal ngamin ng musika. Ay, di ka masaksakitan, Mare. Amom mo't ti style ko. Awan prenok ngagsao. Nagpintas mga minday dya babaunan yun. Nagtayag lang arudan, nagsiksipay. Nagputaw kan talaga adakkel a babae. Sa nalaing pa'y nga agdala. Ay sige mare agsinata dito yan tani. Adupay tigatangan mi. Ditakan mare. Makitam kat ibagbagadan asikati amok. Kat siyak ti babaunan. Gapo iti kasta pa nagkaw-kawas mo kikay. Ha? Good. Apay, basol ko nga raw, nana. Saan nagaputa babaw na nakaka, dagi si pambalayla ang tiba daw. Masapol mga agpurmaak ha, nang runa ka kasta tinakay ruwamak. Saan nakakomportable no nalusyangak. Wan, nga masubsobra am kikay. Limitarammet at ipanagpurmam. Di mo unay puskulan ti lipstick kan make-up mo. Kanya mabalin ko ngay nana, kasta nga rod mati pa nag-make-up ko. Di da kumamalapdan Pakaragsakak ti kasto nga raramidag. Amo yung mga mahilig nga ag-selfie. Isa masapol ang napinta sa kakanayaw. Jakamukan ka. Ikatinkansan akatulong mi. Ha? Di mo ikan kano ni nanang kikay. Palabsumlatan ti anyaman nga ibagana. Ay, madamag ko man lang manang abe. Adda ka di karbangan ni nana Masa amang papanaw kanya. Dito'y balayaw. Da kami tinanghayarkan ka. Da kami timang susweldokan ka. Iso ada kami nga rod ti addaan karbangan amang papanaw kan ka. No bilang laeng kikay. Apay ngay nga rod akas dyan ni nana Masa. Kasla kagurgura na ngamin. Nakadkadlaw. Pasensya amon ko nakmet.
Panunutom latan apasat ti panagbakit na ti kasdeng aramidan na. Agul uli makaklaang manang abe. Tadyak kaya tatutupan ni Nana Masa, tabakit ka nga rudan. Nga madama rik na kamasakitan. Tanudagduman na labos mo ti panagsasauna. Kanayon nakpay apabainan. Ala, bay am ta ibagak to iti asawak, takasarita na ni nanang. Ang mga no apaon nak numamuan na nagipulong ak manang. Saan? Da kamin to ti makaam mo iti dayta, kikay. Apay nga takas to'y. No siyak ti mangibado dito'y. Nagalas mo ti itsura. Ngam no ni kikay. Apay abagbagay na launay. Ngam siyak. Kas laak laag tanggad nga anya. Pati daytoy shades na. Bagbagay na launay daytoy no isuot na. Ngam no siyak ti mangisuot. Kas laak latuwato. Daytoy launay bestida na. Bagbagay na daytoy no isuot na. Kano ag make-up. Diyak met bagbagay tinapuskul a make-up. Kas laak laburangon. Ay, anyamot nga mindagitay nga agasawan. Tadida pinilpili tinagbalin ang babaw nunda. Diyay kat napintas kan social tinaladan. Mapagbidbiddutan dalaki nga ruden asyak ti babaw nun. Kat iso ti amo. Ay, just kick it de. Ne, nagpapukis kayo met nanang. Kan nagpakulay kayo pa'y. Violet matiin koloryo di tabuok yo. Wen, kasapulan, tapno di da ibaga akatulong nga. Kat nikikay ti amo. Ha? Tagay saan ang maanawa iti kasjay apa nagpurpurmana. Data ti kumama at abi. Di ta itulok ang napimpintas ni kikay ngam data. Masurunak na nasusosyal mo't di katulungan ngam dagiti amo na. Baybay anyulat ta ka din, ta fashionista ni kikay nanang. At dakat babaunanan a fashionistan? Ni kikay nga ruod nanang. Ay, di yu pa'y lang amin sukatan. Tay padak abakit kumangamin ti inalayo akatulong. Awan met panggapuan mi amang papanaw nanang. Tanasing petmet ken nagagat. Narigat ti basta agpapanaw latan nga awan met gap-gapuna nanang. Ben lakay, nakitam tay jewelry box ta. Awan met andito eh. Ne, jak amo Jak nakita. Ay, sapay adda ijay dagiti relo. Kwentas ken sing-sing ta. Nangikabilam aya. Dito'y sigod apang hikab-kabilak Dito'y mat ang kanayon ti ayan na. Sa pulam amang ano na misplace mo lang. Italang mat nga damapukaw dito'y balay. Manipod na nga la kayo iti babaw nun. Ha? Ni, tanyat kaya ti asawan ngay nana, siyak ti nagtakaw. Ta sino kumapay ti sabali? Kat si kamot la ti kabarbaro akadwami dito'y. Ni, di kay mabasag pabasol latan Anya tamok di tangay. Nabayaga kun nga katulong. Ngamjak pulos tinakawan dagiti nagbalin nga amok. Kabutang ko ti kasta nga aramid. Pusto daytan. Nakita kon iti CCTV. No asino tinangala iti jewelry box. Ne, kunak man no nadadaal ti CCTV dito'y balayo, Ben. Nabayagan na repair nanang. Isungag kurkurrimanen. Anya, Ay, sige sir. Iparang yun, no, asino tinagtakaw tan narigat ti mapapabasol. Nanang, sumurot kayo kanya kay Jessilyn. Ay, uwan, anak ko. Apay ana aramid yo tikas dyan, nanang. Inaka, ngamtakawan da kami. Sorry, anak ko. Ngamjak almanan day chay. Nakadulin. Kaya't ko lang amin ang mapapasol ni Kikay tapno papanawin yun. Naturedak la nga ramid. Tati amok, nadadaal ti CCTV yo. Anya? Sorry, anak ko. Isublik mo't laang day chay. Kaya't ko lang ang mapapasol ni Kikay. Apay, anya launay ti kagura yo ayakin ni Kikay. Katawan mo't ti madingar aramidon na kada kayo. Ilablabaan na kayo pay. Ilutlutuan na kayo. Ngam kasta ti isubadyokin ko ana. Sorry talaga, anak ko. Pakawanan na ko ma. Awan intensyon ko amang takaw iti daychay. Isublik mo't laang. Anyat basol ni Kikay kada kayo, kunak. Ay, kwa. Awan mo't kit de.
Ngam kasuron ko lang amin ti ibagbaga ti tattao. Asyak ka no ti aglang nga akatulong kat nikikay ti amo. Numot ngamin agpurma kasla mo. Day talaang ti rason, nanang. Naggrabaw arason. Kasla rason ti grade 1 ti kasta rason nyo. Ha? Bakit kayo, nanang? Enjoyin nyo kit di tinabat-bati apa nagbiagyo. San atila pa kariribukan nyo? Taura anyat mapaspasamak. Talagaan na pintas ni Kikay, nga ura anyat ibadbado na. Napintas tulat ta. Anak ko. Nanang, jak kayatan ang maulit ti kas diyang inaramid yo, pangaasyo. Wan, anak ko. Ikarik. Katsuri ba nun? Sige, taalaak tuntay indulin ko a jewelry box. Nabay nanak iti husto iti daydagundaway kat kasla kayat kunti pumanaw ngam awan matsabali a pagkamangak no diti anak kulaan. Natauhan nak iti dayda na pasamak isa manipod idin jakon ginura ti babaunan mikat. Idi ti makkalan dagiti apukok sanda na nangalay ti babaunan kat tultulungak latan ti manugang ko kadagiti trabaho iti unag ti balay. Ta pinagsardeng matan ta anak ko ti asawa na nga agtrabaho. Alakastan, tugay mo masa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Dakkalayaman kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyada! Pakaragsakan ti gayam yo ti kanayo nakadayo amang subsubaybay wanumang padpadaan kadagiti drama tayo amanang biyanang ken biag ti tao a drama. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man ni Kabsat Angie saan naapod na nagan tintay drama nga makablawa mampay dagiti sumaganad Karas family dita Pangasinan Manawag from Jacob. Lisa Duldulaw ken Eunice K. Tripolo, ken Ripolo family dita San Manuel, Pangasinan. Kasi man ti kunani Kabsat Angie. Dear man ang biyanang, kay kayat ko launay ti asawak, tawan lang arodan trabaho, man nugalak pay, kat imbes ngaong tanak, saan tasup-suportaran nakpay kitdi, takanayon nak ngay kan iti kwartak apagbisyok. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Ay na, Angie, asawa kaya. Angie, ayayatan ka. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamag kan karani. Angie, I love you talaga. Tandaan na masikalang ti babae nga inayat ko itinapod. Iso sikatin kasar ko. To sika talaga ti love ko. Ah, kat api nga rog nagsangsangit ka nga Ay na, Angie, aya. Nagsingpat ka nga asawa. Natungo, nasikaso. Kan kang runaan itamin man nakahawat. Kan siyempre, nakapimpintas ka. Di ka nga ron agsangitan anyat sangsangitam aya. Isang sagitang araw, tinalao sa panagayat ko ka. Sika lang, tayo ayatek. Tandaan na makalayon dayta. Nala, husto nga rodan, di ka nagsangit. Kasla ka lagbagti. Anjay! Agkari ka kanya ka. Gaurayan niya't mapaspasamak. Di nagsensinahan, wan. Di nakgurgurahan. Di nakapapan. Apay, adaya rason na pangguraak mo na pangapakang karani, kawamot. Anjay! Nalain ka kagpulusan. Tay tuloy ko mo tintararamida kay kusina. Mangantan to no madamdama. Nakaturog ka na, Anjay, bakit? Saan pa'y? Alalaag pa'y laang titurog ko. Apay aya. Anjay, Apay, agsangit ka manon. Anjay, asawa kaya? Amo ka man nakahawat ka. Amok alab na labnak launay. Isopat siya kamawatan na. Kan mapakawan na. Anyat kahit mo asawan. Anjay, mapakawanin na ko ma. Dabasol ko kan ka. Ngamkit de. Diyak inggagara. Na ilaw anak lang. Apay, anyat basol mo. Kuha.
Mabuti nga ka mga ibagakin kanji. Ang mga sina anak. Inton bigat langan nga ibagak. Ay, ibagam itanta ni Jakon makaturong no di mo ibaga. Anyat basol mo. Kwa, ada nang sulisog kanya. Kat nagpasikog kanya. Anya? Ala, tungpaan na kanji. Dalugan na knuso. Kabilan na. Tapno maikarok tinagbasulag kan ka. Nakasaganak amang ikaro itinagbasulag. Sino ti sinikugam? Jak sinikugan. Iso tinagpasikog kanya, kanji. Sino nga rod dayta, babae? Kwa, taga-ilay. Namamok iti FB. Anya? Payanaramid mo ti kastoy kanya krani. Awanan kay ti bain. Bilartaknak na niya, babae. Sinulisog na. Dandanibay kat itaray na ka. Ngamjak impalubos, tas ikatayayatag. Anya? Wow! Naghimas mo't tilinuto mo, Anji, bakit? Ala, agar mo sartan. Apay nagpintas kalat tao re kaririing mo, Anji, asawak. Mangan ka din. Kagura na ka di, Anji. Siga, no sinaanak. No sinaanak. Asino nga itimang biyagkan ka. Pangalaam nga iti ka ng bakit. Amom, mas asyanakan ka, Anji. Ngamin, awan trabahom. Awan na ilipas mo a kurso. Iso amarigatan ka asumapol iti trabahom. Ay, Kano'y darumnak, awan maramidak. May katak iti trabaho. Awanin pangalaam iti kanam lumabalodak. Kapilitan ng agtrabaho ka. Kan naimbang numakasapol ka adagos iti trabaho. Kan awan ton pangalaam iti pagtungit mo. Ay, well, atoy, kwartam, imbagla a pagtungit mo bakit? kat anyat ko na jay nasikugam ngay. Diya mo, ilamlam mga ngaminan. Pakawanan na ko man bakit? Promise, diya kon ulitin ti kasdyang inaramid ko. Ipamaysa kon ti atensyon ko ken ka nga asawak. Tao po! Umay kami man! Ni, anda tao. Sino nga tada kita bakit? Diyak mo. Mabitla ang tay nakitaan. Si kakade kay asawa ni Ranel? Uwan, sir. Sino kayo kaday? Kadwak to'y anak ko asinikugan ta asawa. Loko dahil tang asawa. Inalilaw na tanak ka. Binulbulilikong na. Sa idinasikugan na, itarayan nan. Heh, ayan tinalaing asawa. Ay, adda di taunag, sir. Umay kayo Dumanon kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Parwaram ta asawam. Ta dito'y ruwar ti pagsasaritaan tayo. Ay kwa, ado nga mintiman nakibiyang akaro ba dito'y, sir. Iso nga idya unag kuman ti pagsasaritaan tayo. May mayat numangag da. Tapno maamuan dati inaramid ti asawam. Tapno amuman niya. Di na imbagbaga nga da asawa na. Ti imbaga na dito'y anak ko. Baro. Iso nga inaklon mo ito'y anak ko. Ay, umay kayo nga rod, sir. Di taunag, di tabalkon ti pagsasaritaan tayo. Sige. Parwaram nga ron ti asawam. Takayat ko ang makasarita. Di kay madanagan, tata. Jak pagtalikodan ti pagribangak ita nakyo. Mangtedak iti suporta. Rumbag lang. Tanay. Amumat nga awan trabaho ti anak ko. Laglagi pam amabalin ka nga idarom iti kastangin na ramid mo. Taamumat nga 18 pailat tawan ti anak ko. Ngam impagpagapok dito anak ko. Tadila kayat nga idarom ka. San ka di, sir? Didak idardarom, sir. Ikarit, jak baybay antisikog ni Mina. Wine. Basta tong palam dahil takarim rani. Tali. Amumat asaan kami abak nang. Uwan, tata. Alang araw. Mapantayo iti barangay ta pagsasaritaan tayo anay bagday tayo. May mayat no adda kasuratan a pagpipinirmaan tayo. Kat, anyat planom ngay. Di mo aksyonan ti naramid ti asawam a panagbabae na. Di mo idarom. Saan Kat no isunto pa ti dandanida indarom. Taag 18 pailaan dyan nasikugan na.
Kat mayat no idarum da. Tapno mabalo doon. Namin anon ngay naramid na tikasta. Kanayon nagbabae jay asawam. Ngambay-bay amot ngami. Di mo idarum. Ay, panunutan niyo mat ananang. Awan trabaho. No idarom ko ni Rani, kat mabalod, pangala akon nga itilamutak. Siyak tagbalin akaasi nanang. Ay na, apay ngamin a problema day taya. Kat napigsa ka mo. Agtrabaho ka ngamin tapno adda kwartam. Nagrigat ti sumapul iti trabaho na awan na ilot pa sa kurso. Masadotak ko namkit di taday tala agtungtung iti pagalistuam. Imbes at tulungam di asawam nga agtrabaho. Saan tasabali matar aramidam? Anya kumatrabaho ngay, awang nga ron mastrakan. Adono kayat, masadot ka laeng, iso akas ta ti bagbagam. Eh, limagasot yuman kay dinanang. Paggatang ko iti bagas, bayadak to. Inka mangala iti bagas dita kusina, ado ti bagas dita. Eh, kwa, jay red rice, tigatangag. Ay na, dinak man utu-utuan, tadinak mautuitan anje. Red rice nga, pambar mula da ita, pagtungit ko kunamkit di Saan mo, ha? Alan na, 500 lang. Awan kwarta, awan 500 ko. Hello, Nanang. Kat, kumustandaan di kang asawa na? Iso da pay laang. Ay, katwa na anak ko. Kunak ngarod apanawan nan, ngam di namat kayat. Di na pay lapanawan day tanga asawa na. Namin anon anak babae. Sa ita, nakasikog pa yun. Swerte na pay laang, tasanda ngayon darom. Basta suportaran na kano ti putot na itirwar. Kasano daytan? Maksayanan ati sweldo ni Rani. Addan kagudwan ni Angie iti sweldo nila kay na. Katwan na, ay aywang man kit di jay adim nen. Ibagam taga-brood mo tin. Alaam di tayan mo. Ay na, nabayagan na kasta ti ibagbagak, nanang. Ngam di namot kayat. Di na kanu mapanawan ti asawa na. Ay, kaasila ang jay adim iti sidong ti asawa na. Kanayon na alukon. Di namot kasyan ti bagina. Ibantay na mga aming. Agsugsugal pa eh. Inaldaw amapan ang iskwila ijay tungitan. Inaldaw alubabas dito'y balay. Kas lamang opisina ta inaldaw arumwar. Rumwar iti agsapa, ang awit iti malam. Naimbag man, tada ka na yun kwarta apagtayana. Ikan mo't di konsintidor ng asawa na. Kas di iti wagas ni Rani, tapno saan nga idarong di adim. Paput-putan na iti kwarta na, tapno adda pagtungit na. Kan tapno saan ang makapalag di kabsat mo. Anyan? Saan nga gawi din ton rabi, nena? Wen? Tani, adda outing mi kadagiti katrabahwak. Agpa-outing ngamin ni Busme, kat masapol amapan kami amin. Anya? Mangibati ka mga rod iti kwartak tani, awan karga jeref. Wen bakit? Danag mo na ya. Atoy, ninayunak, tapno adda pagtungit mo. Ay, thank you lakay. Ay na, manmanutikas kan ka nga asawa. Saan ka kontrabida kanyak nga asawa? Siyempre subsubadak lang, di kinaimbag mo kanyak, bakit? Di nakmut kun kontra ni tara aramidag. So ana saya at kamot nga asawa kanya. Wen, gapot ta ay ayatan ka unay, Rani. Kasta agmut ken ka, Angie. Naimbag no di nakasapulin di asawam. Numaturog ka dito'y dagos ko. Saan? Tainik ka kiti pagtungit na. Anya, di mo pa lang aming sinaan. Kunam kanyak idi, sinaamon apaman ngag sikuga. Wen, di ka madanagan. Di ta pa'y mabalin a puwersaan ita, taamangan no agdarom. Masapol nga al-altitet pa'y laeng. Tapno saan nga agaramid iti jak magustuhan. Isungarod ka na yun ka apaputputan iti pagtungit na. Tapno di nakpakibyangan itanyaman ng aramidag. Saan nga amo ni tatang ko ngagtultuloy lata ti relasyon ta? Ti amo na, nagsinatan. Di na ngamin kayat nga ituloy ta ti relasyon ta. Nadlaw ko nga ruday ta. Paputputak samot iti kwarta tapno kanunungan na ti relasyon ta. Ay na, di mo maala ni tatang iti kakasta awagas, Rani. Saan nga agkuri ti kastakan ko, ana? Alang arod, ilimod talatang ti may papan kadata.
Jak ngamin kabailan ti maisinakan ka, Eloisa. Ay ayatan ka. Apay, di kang payagawi, Danji. Sumipngetan. Ureg patpat nagak dito yung sugalan, Flavia. Uray tawa mo sang putak iji balay. Apay di asawam ngay. Adaw tingda. Umyanda ka no iti papananda. Anya? Ay, agbati ka nga rod. Kagawid akon. Jak mabalinta agpuya, tabawal kanya. O sige, Flavia. Mabati akpay. Padwag pa iti kwartak. Nakaawag ka matmanang. Wan, tanagalas ti madamdamag kung may papankan ka. Sugalan ka nulaktan ti ayuyang mo. Apay, awan arapaap mo iti biyang. Anya pailat sa pulag ayakat sa anak mat mabisbisinan iti sidong ti asawak. Maipay na mat amin ang kasapulak manang. Jak aglanglangan amangan. Kat kontento kan iti kasta ka sa saad mo. Katwanan Asi ka sumon kit di ti papeles mo, taga-brood ka matnan. Umay ka dito'y ayan ko, ta isapulan ka iti employer mo. Awampay mood kong agtrabaho manang. Kan ora jak agtrabaho, adda ti asawak amang biyag kanyak. Ay na, di kan mang namnama iti asawang. Masiguradom ayang nga agnanayon asuportaran na ka. Nang ro na ita, taaddan putot na itirwar. Pampanoy noyam ti asawam iti kastangar aramiden na. Di ka agaramay iti aksyon. Anya ko mga aksyon aya. Kanalpas lang arog ti saritaan nun. Sininaan nan di babae na. Jela suporta ti ubing ti habol da kan kuana. Sardengam nga rodan ti kastang aramid mo. Numasadot ka nga agtrabaho. Agtalinaad ka lang di tabalayo. Saan aday tamapan makisugsugal tar aramidam. Makaburing mga rutagyan iti balay manang. Isarumwarak mo't makapabagtit tawan kasarsarita na. Pakaragsakak ti kasto nga raramidek. Isabaybay andak ka di. Anji bakit? Mga laki ti kawas ko, tani. Kurang di binalon ko. Papanamanan. At sa seminar mi dya Manila, medyo mambayagan kami ijay. Ang mga numakabulan mi ijay. Anya, nagbayagan ngay. Huwag nga ron. Ngam di ka madanagan. Taybatyan ka iti pagtungit mo, Anji. Ay, nayunam nga rod atan mabayag nga awang ka. Huwag, di ka madanagan, Anji. Ay na, di mo pailangamin panawan di asawam. Total, awan mat anak yu. Huwag, mapasamak to day tayo, Eloisa. Ngam urayan tati umno panawan. Sana bale, tamabayag manin nga agnaidak dito dagos mo. Makadin na kayo iti anak ta iti napaot. Kastoy ko man ngagna na yun. Duanton ti anak tarani. Kasapulan minton at talaga ti presensya. Huwag, mabukudan dakton, Eloisa. Basta urayan tati umno panawan. Ha, ato tao. Eloisa, anak ko. Lukatam da ito. Ha? Ni tatang. Hey! Ala, apay akalat ni May. Sigod-sigod ngamin, no umay ni tatang dito'y dagos ko. Umawag nga umunawan no ang text. Kasano nga rodan? Makita nak dito. Urayin na. Anya ko ma. Di ka madanagan. Tailaban ka iti amak, Rani. Naimbag nga oras mo, adeng. Agsarita taman, taado ti kayat ko adamagan kan ibagakin ka. Anya day jay tata. Ala, dito tayon balkon nga agsarita ta naparpariir. Agtugaw kayo. Agyaman na. Amom ka di tararamidin ta asawam. Tauray sakit amok la itay agsapa. Tati amok, nabayagan asininaan ti anak ko ti asawam. Ngam saan magayam? Agtultuloy mo lat tagayam ti relasyon da. Bagbaga ang mamadya asawam, taadaywan nan di anak ko. Diya ka mo day ta tata. Kuna namang ngamin asininaan nan, manipod nagsasarita tayo idi. Ulbod dang agpadpada. Kat numasikog manan di anak ko. Anya? Mariribo ka nak. Jak amo taramida ki di anak ko. Sukiran nak mait. Jay kumamot ngamin asawam ti lumiklik Ti awanan ba in aranin? Makamukan noon niya taramidang balasang ko. Tanusyak, talaga akayat ko na pagsinain nida. Inlimod da ti relasyon da.
Intul-tuloy da, jak amaw. Nasaya at tadakan, Rani. Amok, naggapo dito iti ama ni Eloisa. Wen, aklo nag. Jakon aglibak, bakit? Masikugmanin ni Eloisa. Anya? Talaga gayam nga awan mataktak drama sa umrani. Agpilikan! No sino kada kami ti pilyam iti babaem. Ay, di na ko magurguraan, Angie. Maawatan na ko, ma. At daditan, nailawan akon. Kanduan tun ti putot ko ken Eloisa. Iso ani Eloisa ti pilyak. Anya? Anay ka? Kastala ang kalakanakan ka ti panangisukat mon kanyak nga asawam? Syakting kasar mo! Ngamdi kabit mo ti pilyam? Di ka madanagan. Tauray agsinata. Ikan ka iti kwartam iti binulan. Saanan? Kwartam lang ta kwartam. Lading itak. Ngam na kay kadangak matan. Iso pasensya ka langan. No aramidok ti kastoy, Rani. Sigurado ka iti dayta desisyon mo, anak ko. Desidido kan amang idarum iti asawa. Wala nang. Saan kan amabutang amaawanan iti kwarta? Awan tun ati mangpakankan ka. Takas tamot ti kanayon nga ibagam iti. Wala nang. Napigsa akpay. Makatrabaho ak para iti lamutak. Napunwan ako na malukloko. Nasaysaya at lamabalo dan day Rani. Tapno awanan ti mairanod kan kwa na. Basan niyo na apay anabanod ni Rani, tatang. Nadiyo ko mga minimpulpulong kini bakit na ti relasyon mi. Saan na kumamat nga indarom ni Rani? Awan ti sabali apabasulam no di isumit lang. Amo na pabilyado. Nagbirok pala iti sa balay. Kan oray siya ka. Pinagsina kayo lang arud iden. Ngam natangkan mo ti ulong. Kasanong kami nga gina? Di ka madanagan. Siyakti makamo ka na kayo anak ko. Adda trabaho ko. Kabailan kayo abyagan ka nagiti apukok. Nakasagaan ak ngagtrabaho para ka nagiti anak mo, anak ko. Basta mailisi ka, iti pagbasbasulam. Kumusta ti trabahom? Nasingpot matladag iti amom, Angie. Wen manang. Kan saan ako na amarigatan. Tadwala ang dagiti amok. Dwadala ang pagserbya. Nasayaat nga rod no kas na. Kat nagsuldukan. Wen manang. Pinawitak mo ni nanang iti kwartana. Nasayaat nga rod. Agurnong kamat para iti bagim. Tani, awan sa bali anam na maam amang ipaay iti kasapulam. Nang runa no bumakit kanton. Isagana amday ta, tani, agmay may sakan. Kan narigat ti mangnamnama iti sabali at tao. May mayat no pagrigatam amis mo ti pagbiag mo, ading ko. Wen manang. Masayangan nakla ang iti aldaw ang naglabas. Ado tinasayang aldaw ko. No hindi pa ila kumaan nagtrabaho ak. Napintas ko man ti biag ko ita manang. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, ading ko. Ado pa'y ti gundaway mo. Basta di mo baybayan, ti salon. Impamaysak nga rod ti nagtrabaho kat iniinot ang nakaurnungak katadamot na negosyok dito Pilipinas. Kat ti ex-husband ko, awanan ti damag ko kankwana. Jakon na kiasawa, isang agmay sa aklatan ng agbibiyag tanatay matan ti inami. Nga muray no kasta, naragsakaklat ta. Kat itama kumikumak iti bakery negosyok, kat maragsakan naktan na pintas ti kitak iti dayto pagsapulak. Alakastan, tugay mo, Angie. Alaga gayam, di tanti nagpatingkaan day ta apakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang! Biyada! Hello
Hello, gagayam na imbag nga orasyo. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jen na Almoite Drama. Dahil iti channel nga original nga kinkukwa kadagitiman ng biyanang kan biyag ti tao at drama. Kapadasan ni Cubs at Mia saan napud na nagan tintay drama. Ngamsakbay na makablawa mampay. Da Jamilin kan Raquel kan Aminan nga da dita palengke tinagilian La Union. Shout out kada kayo amin dita. Manipud mat ken ni Marieta Padwal. Makablawan amin akabagyan ni Nanang na dita Santo Tomas La Union, Aday family, Ubay family, kan Ramirez family. Shout out mat ken ni Yanli Viloria dita Riyadh. Das naman ti ko na ni Cubs at Mia. Dear manang biyanang, idi ubingak na bisyo dagiti dadakkel ko. Kat gapumat lang iti kinarigat ti panagbiag, impampundak ni lolak, iso ni apong ko ti di makelak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umadanin ti panagrador mo, Mia. Unjani, kat agyaman nakmanin kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno makaiskwela ang. Pasit ti panagayat ko kin karayta. Kan para madla kadata adwa. Saan? Ha? Wan mat kiti. Okay. Kaano nga ron ti panagrador mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kan to umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo saan? Ha? Wan. Ang mabalin kong itantan ti trabaho tapno madarayak mat ti panagrador mo. Saanen? Mabiit matladay chay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny. Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman na katainggaad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Yakon inayaban. Tama nagbabain matladay chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy. Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrag kayo. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wan na. Imbagak nga awagan na kayo, tawisan na kayo. Hindi namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayon milaangan ang makariing. Ayun, at dain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insang put may nanang. Malaka makamukan barok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi jay nga agas sangwa dito ibanay, Lola. Ay na, saan ka di akasta ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inakan amam dagijay. Iswana nang kantatang kunamat Apay nga dada dito kuna. Umay da ka nga ron kablaawan iti panaggraduar mo. Sayang, tasanda na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang ngamin ti mabali namang kontak kadakwada. Tasi katada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananaya kasta ti panagsasaam. Itatanaam wanda nakagradwara kon. Ti amuda siguro, agtrab-trabaho akon, kat agsusweldo akon. Itataadan pa kairanudan da kanyak, sada kundi pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbi kadakwada, takas jaylat kalakana ti panang ipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinang tadandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwara. Papanam ngay. Kamangan tayo numadamdama.
Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan, tamang anak tun ijeruar. Ay, di kan rumwar. Selebraran tayo nga ron mo, ti pa naggraduar maun. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay anak kami suot kami ya. Masurunak ije balay Johnny. Taad da dimtang akalaban. Ha? O sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dala naggraduara kon iti kolehiyo. Imay damot na. Ha? Tiyam mo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asidag da ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta dagi dyan. Respeto mo latta ina Di dakto pa'y pinagan ano idi ubinga. Takasano, nabisyo da. Dagi jay bisyo da ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak intun Sabado. Mabalina na iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalata ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't nailapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyang Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't tan nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, ana brainwash japo ko. Takanayon kumatabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti alak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaron mi. Wan, nanang. Iso adi mi mapabasol di anak mi. No apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang sit na. Ala, sana bali nanang. Tamanipod ita. Kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamot gayam data. Ala, dandan di ka nabigbig Ni, si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Wan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho mo. Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga maamok kidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? Wen nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabahom. Angam siyak, aglaklako lati di palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siyak, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni ururayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, subject dagiti gagayim ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mat nga minan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi di ti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga ron na tagawid akon. At dapay nga min aramida ki di garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idikalman. Si mabali mo, ti pa nagsasauna. Saan na nakasidi ang napasig, kan naragsak ka makisarsarita kanya. Ha? Kaslasaan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo ti pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupopisinan. Paspasinsyam latan yung gayem mo, Remy.
Narigat siguro ti trabaho na di opisina da. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na. Medyo nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit masawan. Sigud mo't nga amo na aman nalonak. Ngam kasla ibain namot ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ay ayatek ti gayam mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di kayim ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan, nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak dyan eh. Ngam sa anak adi-ada, lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Amang ano isukat nak to ikipada na profesional. Di naman siguro maaramin ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopen kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Laimbang oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to yung pinuros ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatana kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Damo mi mo tinagkurangan mi ken kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwarta kapag gatang ko iti kakasta sa anak nga agbibisin. Ha? Pastragam ni tatang mo, apo! Sana di tayo terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayo. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tama nga no agaram kay ti sabani. Takaskan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarig, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapulam. Agyaman ak no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na parawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngumdo atawan pay lati urayan? Kaanon tupay nga eh? Ada pa'y ngamin importante nga sa sikaswa kita. Ang bayang, kita no kasano amay singit ko ti panagkasarta. Ta kayat kumaten nga agsimpata, Mia. Lola, isa ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastabat kan ka, baraw. Sir ko nayo kini Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ang sabali na ano awagan da kiti sir. mala. Mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yaw. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyo. Idi, ngamsan itan. I-break kon da dya tao. Saan kami ngagbagay? Anya, Ni Arnold di ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana, silang akitaan, Lola. kasano nga ro din ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Iso, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na anang paadal kanyak. Sana problema dayta. Ta professional Jane Nobyo, Lola. Panga si Mia. Di na kumamat ikalang akastoy. Apay akalat mo't latanti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo?
Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan ada tati na ikari para iti tunggal maysa. Ay ayatan kami ya. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siya ti parakan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlaw ang naliday ka Ay, makipagladingit ak iti panagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayam ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan. Saanan? Namin anon ngay ayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan a profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, nanang? Kasto ya. Nasaya at latamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Aywan, nangyagak itinatengkan prutas, nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia na panagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito'y balayo, nanang. Ta sigurado ang mabat trip manen no makita nak dito'y. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinobyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na jay lalaki. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamati akin ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag mo nga agar aramakin ka. Di nakpalapat yan. Agayatakin kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutam. Aklo na nakon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kandi nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, ang sana mabalin nga parang kakanakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Amay, anyat kayat mo asawan? Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabalin ngay public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga may di ti palayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan kay di. Sigurado apaayan nak. Ang di ka madanagan. Si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikop mo. Na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo na ayayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no idarumnak. Kasangay ti anak mo itaapok. Nga mapay ngawan tama na nga Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Awanan ba inday di alalaki? Nagkari amakadwami ita. Ngam saan met gayam? Ulbud ay jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbali na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Diyak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya,
Nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jakmat na puutan, Lola. Kasano nga ro daytan ngay? Good, kastoy lang ta. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag, addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito yung department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod ah. Tanabas si tandan dagiti badod ah. Ala, pagyanayag ka magnahani, tani, amang ano may kaglis ka. Kumpat ka kanya. Wen, honey. Dadyani dayjay ah. Bia! Ha, nakita dakon. Pumanawak lang ko man. Nakita dakmot. Kumusta? Ay, kastoy pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Wen, Mia. Katni, masikuga kun. Ket, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawam ngay. Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Ay, nakaapal. Agkuy-kuyog da. Ngam siya. Diyak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Kanyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yun. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilan ti mga awir ka dagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo namang gadak. Takas jay mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, iso nga agpakpakaasi ang kada kayo nanang. Da kayo pala ti makamo kadagiti anak ko. Bayat ti pa nagtrabaho. Ay katun saan a problema day ta anak ko? Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma, no pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak? Nga uray anya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapul na tagayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me, ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyaman nak nanang. Nasakit ka nakasang tinagtungpalak tanarigat ti sitwasyon mi nga agiina. Tano kasapulan dagiti anak ko ti presensya ti amada, jak mapatgan ida takas jay kat nga rod tinatumpungak nga amada. Na-stress akla unay ngam linabanak day tariknak, impagpagapok kadagiti dua nga anak ko. Kat ita dumakdakgalan dagiti anak ko, kat kaasina naragsak kami matlata nga uray sanda kadwa ti amada. Sa anak mata na nakiasawa ta impamaysak ti imatang ko iti trabaho kan kadagiti anak ko. Alakastan, tigayem mo, Mia. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.